Icelengin na Musa kumatuan na. Na iya matuan na Musa ya sengi Yitro, iya naritu imangi kumidyang, na ingkalinga ni sinin na iya napegaw po ang Allah Ta'ala kumana, makuturo ku Musa, watu ni tiwi masu kupuange pole kumasir. Na napajokka ni Yitro celeng mi Musa, napacueto ni Sipora, iya naritu benena Musa, iya pure biasa na suro lesu. Si bawa duai anakna, si dia ya segersong, na sabak makade Musa manca itu pole-pole ka aku kampung ewe. Na iya si dia ya sengi Eliezer, na sabak makadai Allah Ta'ala na amboku, iya narupa tulukku, pura na napasalama pole kupirau. Letuna ni Yitro kusadena buluna puang Allah Ta'ala ya nonroi makema Musa, na suruh pudani makada, engke matuamu jok kecelengiko, na pacuetoi toi benemu si bawa anakmu manang. Jadi masuni Musa dupaiwi matuana, mataruni suju kilona si bawa na bautoni, napa pada nakutanak karebana. Pure ro pada tama ni kilalan na kemai, na cari tangan ni matuana sininna ya pure na pegau buange kupirau, si bawa kuto Mesir na sabak pamasena kuto Israel na cari tangan toi asusana watuna engka kulalenge, si bawa maraga batena puange pasalamai. Maranu ni Yitro mengkelinga sininna anu makasinge ia pure na pegau puange kuto Israel. Si bawa maraga batena pasalama pole kuto Mesir napa makadani sukru ka lori puange ia pure pasalama ko pole kupirau si bawa to Mesir maka kuange wisan ni makada lebih makuase puange na iya sininna dewai. Na sabak pure na pasalama to Israel pole kuliman na to Mesir watuna pada napakaryawa to Israel na iya matuana Musa makbere ni akrobang kupuang Allah Ta'ala. Iya naritu akrobang iya igere iba itunwe. Na napang katoni harus siba sininna to macucuana to Israel mewe si sama manre kiolona puang Allah Ta'ala. Ipilena hakinge. Papa bajana na tuda ni Musa madeleki wikarakarana to Israel. Na iro bansai pada mondo tetto kiolona Musa mapamulele na rapi wenni. Iritana na iro napegoi Musa kumatuana ipudani makada. Aga mu pegau, magina lalemu mi bawa madeleki wi bangsewe, gangkana pada mon romana ni tetto mapamula yale na rapi wenni. Mapebalin ni Musa makada. Angka manang injo kuia nareko engka melo nakutanaku puang Allah Ta'ala. Jadi nareko engka karakarana pada joke kuia na po wadeleki, upudatoi parentana si bawa pasuranna puang Allah Ta'ala. Iya kia mapebali wi matuana makada. De kapan nakutu, nasabak kumaku itu, liwak mana matu tekomu. Mau talade ia tu jemange, de mulai jama ya lalemu. Jadi maka kuange, engkalinga ni olok pengajaku, na tanna podo nole yaro na barakaki kupuang Allah Ta'ala. Maka si memang ia ku muakeleki wi bangsero mangolo kupuang Allah Ta'ala, si bawa pelatuka ngi karakarana. Namu pak guru manatoy pasurana si bawa perintana puang Allah Ta'ala. Maku tropeku carana pegau yanu makasinge si bawa aga perlu na jama. Iya kia makasito kapa ya kupile ko tau pole ko le na bansero, iya macai si bawa metau kupuang Allah Ta'ala. Iya wat dinge ya teperi si bawa ya cecengi ya senge pasogo. Iya na romatu muaka manci ponggawa. Angka pimping ita si sabutau, angka tota 100, angka tota 50, si bawa angka tota 10 tau. Iya tona romatu musuru maneleki bansero si turu rombonganna. Sininna karakara ya melupoi na tiwi kuiko. Iya kia bicue pada alena na madelekiwi. Makuniro na maringa ni matu jamamu na saba angkanado ako jamay. Nareko mu pegau makuro, mule mana matu jamay yaro. Asal siturumui parentana puang Allah Ta'ala. Nawat di manatoni yang kalinga karakarana bangsero. Gangkana le sumana ngi matu si bawa masenna ngatinna. Neng kalinga ni Musa pangajana matuana si bawa na pegau manatoni. Pile ni tau ya macai pole kulle na bangsero. Napanaka manca jiponggawa. Angka pimping ita sisebutau, angka tota 100, angka tota 50, si bawa angka tota 10 tau. Pada alena na madeleki bansero riwatu ya purai ipatentu. Karakara ya mawatangi na tiwi kumusa, iya kia bicue pada alena na madeleki wi. Purero lesu ni matuana Musa ku kampona.